Dakle, u današnje vrijeme zapravo se pojavila ogromna literatura na tu temu. Pa ćete vidjeti da ima, ja sam u ovim našim istraživanjima pobrojao preko 30 knjiga koje govori o liječenju islama. Pa ćete vidjeti knjige o ishrani Božijeg poslanika Muhameda islama. Pa ćete vidjeti knjige, ne znam, o bilo kakvom drugom aspektu koji nije baš poslanički aspekt Allahovog poslanika islama. Pazite, i došlo se do toga da čovjek nekako ko ne zna ko je Muhammed a.s. da bi pomislio da je Muhammed a.s. neki, kako bismo kazali, stručnjak, nutricionista ili neki stručnjak za ove zdravlje i tako dalje. Što nije slučaj. Naš pejgamber Muhammed a.s. je umro u 63. godini. Vi danas 63 godine, to je mlad čovjek u današnje vrijeme. Ako je on bio stručnjak za ovo, čime ga se kroz tu literaturu želi predstaviti, pa kako to da je umro u 63. godini? Dakle, naš pejgamber je pejgamber. I to se nikada ne smije gubiti iz vida. I on je došao da prenese Božju riječ. A jeo je isto što su jeli i svi njegovi sunarodnjaci. Nigdje se ne spominje da je pejgamber jeo išta drugo mimo onoga što su jeli ljudi 7. stoljeća u Meki ili Medini gdje je bio Muhammed a.s. zavisno u kojem dijelu svog života. I to su činjenice. Jeo je to, oblačio se na isti način kao što se oblačilo. I ni po čemu se nije razlikovao od tih ljudi. Ako se kaže da je volio janjeću ovčiju, plečku, pa neko voli but. Mislim, to je, znači, pejgamber je volio plečku, pa ne moramo svi voliti plečku. Mada nam je, vjerujem, svima draga, jer je mehko meso na njoj. Ali hoću to da vam kažem, dakle, to nema veze sa zdravljem, pa da neko od toga napravi, pejgamber je jeo, to je, ne, to nije to. Pejgamberova uloga je da prenese Božju riječ i da je kroz svoj sunnet oživotvori. Sve kada dođe do ovoga da se počne o tim nekim stvarima koje skreću sa ove glavne misije Islama, to zanemarite. To nije, nemojte tražiti u tome, dakle, pejgambera, u tome šta se jede, šta se pije i tako da. On je jeo običnu hranu, pio je obično i sve što su drugi, to je i on radio. I nećete naći nijedan hadis da je pejgamber nešto jeo mimo onoga što su jeli njegovi su. Nema toga. S te strane ta literatura treba je na neki način, koja govori o zdravstvenom aspektu islama i tako dalje, da je islam religija zdravlja i tako dalje. Vidite, mi ovdje živimo sa ovim našim komšijama koji nisu muslimani stotinama godina. Mi smo muslimani, mi nismo muslimani. Mi se ubismo govoreći o tome kako je svinjetna štetna iz zdravstvenog aspekta. A oni žive isto koji i mi, isti životni vijek. Nije se primijetilo da mi muslimani živimo duže od nemuslimana u Bosni i Hercegovini. Ili govorimo kako je abdest zdravo, što je zdravo, što je ovo, ali to ne utiče na kraju. Bog određuje koliko će ko živjeti, koliko će biti zdravi, tako dalje i tako dalje. Što govori o tome da naši islamski propisi nisu zbog toga. Oni mogu imati tu dimenziju. Evo, govori se sad će Ramazan, post, tako dalje, zdrav. Sve, ali tu se ne vidi, vi kad saberete koliko ko živi, muslimani i nemuslimani u Bosni i Hercegovini, nećete vi primijetiti da mi muslimani duže živimo nekih 10 godina od nemuslimana. Kad bi to bilo, svi bi bili muslimani. Razumijete? Znači nije, nego je islam, dakle, to, ovi naši obredi, ibadeti, ovo sve što imamo, to je radi onoga svijeta. Naravno, položaja na onom svijetu, a da bismo uredili svoj život na ovome svijetu. S te strane, lijepo je to sve čut, ali to nije suština islama i to nije ono što je važno u islamu. Važno je, dakle, da shvatimo obredni smisao islama, ovaj zdravstveni, koliko dođe, hvala Bogu, koliko je Bog odredio, toliko će biti i života i tu se neće ništa plavo promijeniti zbog onoga šta mi jedemo ili, naravno, evo sad bi se doktori ne bi sa mnom složili, ali uglavnom tako to bude kako mi vjerujemo da Allah dželešanu to određuje. Dakle, ove ruke, one su dozvoljene. Sama riječ rukja, pa svi ste čuli sad za nju, jel tako? Ona na arapskom jeziku znači magija. Magija. Ona ne znači učenje Kur'ana, nego znači magija. I kad je došao pejgamber alejselam, kada su oni počeli da uče Kur'an kao rukiju i tako dalje, onda je on njima kazao, pokažite mi te svoje ruke, da ja vidim šta vi to učite kad učite nekom bolesti.
Zašto im je to rekao? Zato što je bilo ruki koje su bile dozvoljene i ruki koje nisu bile dozvoljene. Današnje vrijeme kad se kaže rukija, podrazumijeva se da je to učenje Kur'ana. U vrijeme pejgambera nije bilo tako. Tek kasnije će to biti kako je danas. Zato se kod nas ta riječ rukija nije ni koristila. Jer ona ima šire znači od ovoga učiti. Kod nas se zna šta se uči. Kad musliman kaže da nešto uči, uglavnom to nije matematika i hemija, to je uglavnom Kur'an. I onda se kao odučiti, poučiti i tako dalje, proučiti nekome Kur'an. A to, dakle, u tom nekom segmentu, da bi se odvojilo učenje Kur'ana od onoga što je dozvoljeno, od onoga što nije eventualno dozvoljeno u ovom segmentu, te magije, da tako kažem. Kur'an govori o liječenju Kur'ana. Venu nezilu minel Kur'ani ma huve šifa'an wa rahmetun lil mu'minine. Recimo Allah Želešanu kaže u suri Isra, mi smo objavili u Kur'anu ono što je milost i lijek za vjernike. Imate recimo hadisa koji govore o tome da je jedan ashab pomogao da se izliječi neki čovjek time što mu je proučio Fatihu nad ranom gdje ga je ujela zmija ili škorpija i tako dalje, pa se smanjio otok i tako dalje. Pa ga je pejgamber alejhi selam zbog toga pohvalio. Dakle, ona jest dozvoljena u islamu. Ali treba dobro znati za šta. Jer kada se govori o ovim rukjama i o učenju Kur'ana, to onda imaju posebne uglavnom, hajmo nazvati da tako kažemo bolesti, mada to i nisu prave bolesti, medicinske bolesti, nego su to određena stanja, više nego bolesti. A stanje bude pa prođe, kako ovo koje se liječi sa učenjem Kur'ana sa ruke. O tim stanjima ću vam malo kazati. Kasnije kaže. Vidite, vi sad kad odete nekome ko liječi ruke, on će vam kazati da svak treba da se liječi. Vi sad kad uđete, to je mora, on će vam reći svako od nas ima šeitan, pa naravno da ima. Ali nije njegova svrha toga šeitana da on nas razboljeva, nego da nas odvraća od onoga što je dobro, od onoga što nam je Allah Đelešanuhu naredio da radimo. I nećemo se mi toga šeitana koji je sa nama od našeg rođenja kutarisati ili od njega se udaljiti time što ćemo proučiti ove ajete iz ruke. Neće. Nego time što ćemo činiti ono što je Allah Đelešanuhu naredio. Sežda. Njemu je naredio pa je odbio, nama je naredio pa kad prihvatimo njemu nema ništa gore. Zato će on sve učiniti da mi ne činimo seždu i tako da. Šta se to liječi sa ovim učenjima? Imaju, uglavnom to je urok, a urok to je isto neka vrsta džinskog, da tako kažemo, dodira. Čuli ste za džine, to je ovaj svijet nama nevidljiv, mi smo njima vidljivi. Oni su stvoreni od vatre, tako kaže se u islamskim izvorima, meleki su od svjetla, i oni na neki način mogu se upetljati u život ljudi. Možemo se i mi upetljati u njihov život. I o tome ćemo malo nešto kazati. Ali uglavnom to je vezano za to. I taj dodir između ljudskog i džinskog svijeta dešava se na dva načina uglavnom. Prvi način je slučajni. Da čovjek stane tamo gdje su džini. I to se kod nas u narodu kaže ograjsati. Barem kod nas u Srednjoj Bosni se kaže ograjsati ili naograjsati. To je od riječi ograma. To je znači, gdje se to dešava? To se može desiti, recimo, zašto su naši stari govorili da se sklanjaju mrve? Zato što se govorilo da su mrve džinska hrana. Pa da ne bi nagazili na mrve gdje se izbacuju mrve ili tako dalje, da se skloni. Zašto se govorilo da se djeca uvedu u kuću u vrijeme akšama? Zbog toga što po hadisima se džini rašire po zemlji kada nastupi vrijeme akšama, ljudi idu u kuće i tako dalje. Onda na krajevima hlada, gdje sjenki, dakle da ne bude pola tijela u sjenci, pola tijela van sjenke, nego da bude ili na suncu ili da bude u hladu čovjek, da ne bude napola. Otprilike to je nešto što smo mi naučili od naših starina. I drugi, dakle ovo je nenamjerni, drugi je namjerni, a taj namjerni se zove sihr. I on se dešava na način da dođe osoba kod sihirbaza. A sihirbaz je osoba koja pravi sihir. I taj sihirbaz nije vjernik, niti je musliman. Može govoriti za sebe da jeste, ali istinski nije. Može govoriti da uči Kur'an, ali ne uči, jer to je samo pretvaranje. Znači, to je radi ljudi.
I oni prave štetu ljudima, ali ne štetu u ovome kako se hoće predstaviti u zdravstvenom smislu. U smislu sad da nekome napravi štetu pa da ga zabole bubrezi, to ne radi. Ili da ima neki drugi zdravstveni problem. To se ne radi time. Nego o to šta se sihirom radi, to nam govori Kur'an. A Kur'an spominje dvije stvari koje je vezane za sihir. I uglavnom to je mjerilo. Prva od njih je da se koristio sihr, dakle da bi se rastavio čovjek od žene. Ali se nije to koristio sihr na način sada kad se to napravi da čovjek odjedanput zamrzi svoju ženu ili žena čovjeka i tako dalje. Nego je to jedan proces koji se dešava na način da šetan stalno ti dolazi. Dakle, nije to da ti stalno dolazi u glavi, ti govori nešto o tvojoj ženi ili ženi o tebi i tako dalje. Ili se pojavi priviđanje, to je posljedica sihra. Da se nešto prividi, a o njoj govori također Kur'an kad govori o Musau a.s. Oni su bacili su uzlove, ovu kanafe, uže su bacili. Ali se ljudima prividilo da su od tih užeta oni vidjeli zmiju. Čak je i Musa vidio zmiju. Iako je bio pejgamber, vidio je zmiju i prepao se. Svi su vidjeli zmiju. Znači, toliko su bili vješti ti sihirbazi u doba Musa a.s. Pa mu je Allah dželešanu rekao to što mu je rekao. To dvoje. Sad to priviđanje kako? Pojavi se šetan, pored recimo, kad hoće da rastavi čovjeka od žene, pojavi se šetan u liku nekog mladića kraj žene ili u liku žene kraj čovjeka. Pa ona vidi šetana kojeg nema u stvari. Pa haj ti kasnije dokazuj. Šta je vidjela, šta nije vidjela i tako. Dakle, stvarnosti nema ništa. Stvarno, fizički, stvarno, sa sihirom nema ništa. To je samo u glavi čovjekovoj se dešava. I priviđanje, i kao učinilo mi se nešto, i tako dalje. Čuo nešto, vidio nešto, i tako. Ali stvarno nema, fizički nema. I ima ovo konstantno bombardiranje čovjeka u mislima, dakle, da je nešto oko toga. Znači, stalno, čitav dan i noć, ne popušta, stalno dolazi čovjek u glavu i govori žena ti je ovo, muž ti je ovo, zavisi o kome se radi. I to je sihr. Ništa drugo. Ništa drugo. To da znate. To je sihr. I nema, jer da se može sihrom nauditi osobi fizički, pa ne znam da li bi ko na zemlji živ hodao. Ili da se može neko ubiti fizičko, što govori da sihr može da ubije. Dakle, ili tako da se našli, toga nema. Dakle, ovo je vezano za sihr. A kad čovjek sad uđe u njega šetan, ovo što se tiče na ograjce, njemu se to nešto priviđa. Pegamber, kad se govori tamo u jednom hadisu, se govori da i pegamber, čak da je napravljen neki židovi, da su napravili sihr, pa da se i njemu priviđalo. Dakle, to je posljedica sihra, priviđanje. I da čuješ stalno u glavi te neke informacije koje nisu realne, stvarne informacije, nego to samo govori šetan. Kad čovjek uči Kur'an, dakle, sihr se dešava na način da se taj neki šetan podčini i uđe u moje tijelo i meni to govori. Stalno. Ti vidiš mene normalan, ali meni se nešto vidim, ja nešto malo drugačije, čujem malo drugačije, stalno iznutra me bombarduje i onda to izaziva ove druge posljedice, sumnju, razgovor, svađu i na kraju dovodi do toga da se rastavi čovjek od žene. To je posljedica sihra. Naravno, to se liječi Kur'anom. I imaju posebni ovi ajet koji govore o liječenju Kur'ana, neke sure. Uglavnom su ove kratke sure koje mi svi znamo. Sura Fatiha, ajetul Kursija, kul huvallahu ehad, kul uzbra bil fele, kul uzbra bil nas. Dakle, te sure se uči kad hoće da se od ovoga okutariš. Još jedna stvar, vrlo važna, vrlo bitna. Čovjek ne treba od toga da se liječi koji je beš vakat, koji je pod abdestom i koji uči Kur'an. Jer taj sihr će prestati. Šetan koji je počinjen da bude sa takvom osobom, koja klanja stalno, koja je pod abdestom, koja uči, ne može dugo izdržati. Zapamtite to. Ne može dugo izdržati i odlazi od takvog čovjeka. Zato je važno da čuvamo ovo što jest vjersko naše. Da budemo zaštićeni. A od šetana se štitimo ispršavanjem onoga što nam je Bog naredio. Bez obzira šta to bilo. Da li je to namaz, da li je post, da li je zekijat, da li je hadž. Dakle, sve ono što je Bog naredio njemu smijeti. I mi to kad činimo, njemu je opterećenje.
I zbog toga čak i osoba koja je pod sihrom ne treba da se liječi. Ali eto može, ljudi nekad ne mogu da izdrže taj pritisak. Jak je to pritisak, non stop on bombarduje u glavi čovjeka. Ovo ti, jako je to. I treba stvarno da se strpi čovjek, da tako kažem, u takvoj situaciji. Ali to je da znate, kad imate problem s bubrezima, kad imate problem, neku bolest, ne znam, da s visokim tlakom i tako dalje, to ne liječi Kur'an. Odete doktoru, uzmijete tablete. Ili promijenite način života, znaju doktori, recimo, ako čovjek smrša toliko i toliko kila, ne znam, spušta mu se tlak za 5, za 10, tako dalje, tako da ima ta nešto to prilike, to čovjek neki stvar mora. Ali se to ne rješava sa učenjem. Najviše u čemu pomaže Kur'an i učenje Kur'ana jeste kad se zdrav čovjek uznemiri, kad je čovjek pod pritiskom, pa dođe da klanja, smiri se. Kad dođete, recimo, kad ima veće Kur'ana, pogledajte malo, svi su mirni ko bubice. Čak i oni problemi koje čovjek imao kad dođe da sluša Kur'an, odu. Tu je njegova snaga. Zato Allah Đelešanu kaže šifa, lijek, ali uglavnom za zdravog čovjeka i za opsihrenog čovjeka. Ali ovog sihra nema toliko, zapamte, koliko hoće ovi da nam predstavi, jer je to njima odgovara radi nekih drugih materijalnih stvari, a ne da nas izliječe. I ovo je važno da znamo. I važno je da plaho oko toga se ne čitam. I time bavimo. Dok je vaš imam bio prije rata u medresi na fakultetu i dok sam ja bio, bila je samo jedna knjiga na tu temu, zvala se Pravi put iz Stramputice. Bijela knjiga, ja se sjećam ko sad. Samo jedna jedina knjiga na tu temu. I to je to. Od tamo objašnjeno je otprilike džinski svijet, kako to djeluje to. I ne treba čovjek s time da se zamara. I ne treba s time da se plaho opterećuje. Ako imaš probleme, riješit će se tih problema. Neće čovjek dugo moći, neće pod takvim jednim pritiskom neće biti, jer će otići, onda ponovo mora sve iz početka i tako dalje, a to su već procesi. Dakle, volio bi ovo da razumijete, da osoba koja obavlja ono što je Allah Đelešanu naredio, da je ona dobro zaštićena. Može joj se desiti, naravno, ali je opet zaštićena. I imate islamske učenjake koji kažu da iako su ovo hadisi koji se navode u vjerodostojnim zbirkama hadisa, oni kažu da je nemoguće da je pejgamberu bilo opsihreno. Nemoguće. Jer na taj način se zapravo umanjuje njegova pejgamberska vrijednost, da ima neko kao da može da nešto uradi pejgamber. I vi vidite od onoga, a da ga Bog nije s neke strane zaštiti. Neki kažu da se je desilo kako bi nas poučili i tako dalje. O tome, jer je pejgamber, ali sada kad mu se to desilo, da je objavljeno tada ove 2 kuleuze i da su bili ovi uzlovi na sihru koji se prema hadisu desio u pejgamberu, taj židov što mu je napravio na osnovu njegove kose koja je otpala i tako bila, pa je on to napravio, taj sihr, on je vezao u uzlove. A kad učite tamo suru, kula uzbra bil felek, tamo vemin šeri nefa sati filukat piši. I protiv zla onih koji vežu u uzlove. I onda je pejgamber, kad mu je donesen po tom hadisu, sihr taj, onda je on učio jedan po jedan ajet i razvezivo te uzlove. I puhu. Pejgamber je kad bi učio Kur'an puhu u svoje ruke pa se ovako trao. Zašto se puši? Vrlo interesantno. Zato što oni pušu sihirbazi u uzlove. Jer Allah kaže, a Allah istinu govori, od zla onih koji pušu u uzlove, pušu kad pravi. Onda oni pušu ono što je zlo, a ti pušiš Kur'an. Ono što je dobro, da bi neutralisao ono što je zlo. I s ovim zaštitama, dakle, Elham, Ajetul Kursija, obje kule uze, kul huvallahu ehad i tako dalje, to ćete vidjeti da je čovjeku dovoljno. To je jedan segment ovoga svega. I volio bi evo da ovu otprilike, da rijetko ćete ovakva predavanja slušati i da imamo neku ideju oko toga. I kad imate neki problem, ako imate strahove, koji su nerealni i tako dalje, vjerujte mi, to današnja medicina sve rješava.
Današnja medicina sve rješava. Lijepo je da se uči Kur'an, naravno. I evo sad smo kazali da je ogromna korist od toga svega. Ali nemojte zanemariti današnju medicinu, bilo koje bolesti, pa čak i ove psihološke ili psihičke, kako hoćete, bolesti. Ako se i o njima radi, znači one mogu pomoći. Drugo, ovo ću ostalo vam ukratko spomenuti sam. Kod nas se je poslije rata pojavila ova hidžama. Čuo ste za to, to je vađenje krvi iz glave, iz leđa, iz vrata i tako dalje. I to se nama predstavlja kao da je to neki sunnet. Nešto što je pejgamber alejhi selam radio. I vi kad pogledate, i onda se mi zapitamo, pa dobro, ako je sunnet, zašto to naši stari nisu radili? Zašto niko od nas nije znao za tu hidžamu Bošnjaka, ni naše nene, ni naše dide, dok nije došlo ovo sad vrijeme? I dok nisu došli arapski utjecaj. Zato što je to liječenje, ono jest njega koristio pejgamber alejhi selam, ali je on ovako ukazao, poslušajte, u ovim vašim lijekovima, misleći na ljude, običan svijet, u ovim vašim lijekovima vidim da ima koristi od hidžami, od soka, od meda i od spaljivanja rana, a ja, kaže pejgamber, ne volim spaljivanje rana, što ne znači da nije korisno, jer je spaljivanje rana se koristilo da se rana ne bi ugnjojila i da zbog toga se ne bi krv zatrovala i da čovjek umre. Znači, vrlo koristan lijek u ono doba, znači to spaljivanje rana. Pejgamber nije volio ga zato što je to njega posjećalo na džehennem, kažnjavanje vatrom. I zato je on to rekao. A nije htio da ne ukaže na korisnost takvog liječenja. On spominje se da je činio hidžamu, ali evo na osnovu čega. Dakle, kazao je, to je vaši lijekovi. I naša ulema, hanefijska ulema, nećemo kazati da druga ulema nema ni drugačije mišljenje, ali naša hanefijska ulema je kazala, hidžama, imate dvije vrste sunneta, sunneti huda i sunneti zevajd. Sunneti huda, to su sunneti vjere. To je, dakle, kad klanjamo 2 rekata posle jaci. Sunneti zevaji su sunneti kakvo je djelo nosio pejgamber, šta je jeo naš pejgamber, kako se liječio naš pejgamber. To, dakle, nije, u našem mezhebu nije sunnet vjeri. Zašto? Zato što je to liječenje postojalo i prije Muhameda alejhi selam. To liječenje puštanjem krvi. Ima ljudi kojima to paše i pejgamberu je pasalo. I mi ne kažemo da to ne treba da se radi, nikome. Mi samo kažemo da to nije dio vjeri. Da ga ne treba predstavljati kao neki sunnet koji je pejgamber radio i nama preporučio da je to njemu objavljeno s nebesa. To ne. Naša ulema ne kaže to. Oni kažu to je, znači, pejgamber se time liječio, ali to je u to doba bio lijek. Danas da je pejgamber živ, ne bi se s tim liječio. Išao bi u bolnicu i liječio se. Dakle, u ono doba šta je imao na raspolaganju, time se i liječio. I to je naša ulema znala. I oni preporučuju, dakle, i kroz zajedno sa razvojem islamske civilizacije razvijala se i medicina. I mi smo od prvih dana dolaska islama ovdje imali apotekare, bajtare i tako dalje, koji su došli tu i koji su ljudima pomagali, džarahe, ranare i tako dalje. Ljudi koji su bili, znači, nije se, jer pazite, ovo zapravo, to pejgamberovo liječenje sa tom hidžamom, zapravo govori da rukja nije ono što želi napraviti od nje ovih danas. Jer da se rukjom može liječiti, što bi pejgamber puštao krv? Proučio bi sebi nešto i izliječio se. Zato je ova hidžama. Ona je pejgamberovo lijek, on je to koristio, ali nije imao drugi lijekova na raspolaganju. Ti danas ne možeš nikome reći da je kafetin, ako ga boli glava da popije, da to ne mijenja. Jer su oni činili hidžamu kad ih boli glava. Mi popijemo kafetin. Neko učini hidžamu, pa nek čini. Smatra da je to za njega zdravo. Nikomu to ne. Ali nemojte, barem nama nemojte ovdje govoriti da je to nešto što je sunnet. Jer sunnet mi znamo šta je nas i naša ulema dobro naučila, šta su sunneti vjeri. A ovo kod nas nije sunnet vjeri. Potom ovdje u Sarajevu, a i u Bosni i Hercegovini, imate istihare. I to je vrlo interesantno kako se jedan vjerski obred
koji nema baš nikakve veze sa liječenjem, duhovnim iseljivanjem, pretvorio u nešto takvo. Vi danas ovdje u Sarajevu imate istiharuše. Žene koje, kad im odeš, one uđu u sobu, kažu, otprilike budu tamo 15 minuta, kažu da im se otvorilo iz onoga svijeta, donosu vam recept i kažu to je to. Kako je došlo do toga da istihara, koja jest propisana, kada treba da se odlučimo za nešto, dakle čovjek hoće da se oženi, pa i ne zna je li to dobro za njega ili nije, pa evo ti klanja istiharu, pa hoće da upiše fakultet, pa ne zna koji je dobar za njega, pa klanja, pa posao i tako. Dakle, kad je čovjek na nekoj raskrsnici, onda je u islamu propisana ova istihara. Da je čovjek klanja 2 rekata i da traži rješenje od Allaha dželešanu. Ako mu ne dođe to rješenje u snu, da postupi onako kako on misli da je, u tome će mu biti Božja podrška. I to je otprilike tako obred koncipiran u islamu. Ovo se sad dešava, mi smo to malo istraživali, dakle ove žene kažu da imaju vezu sa duhovnim svijetom, ali to nije svijet meleka, odmah da se razumijem. One imaju vezu, ali to nije svijet meleka, to je svijet džina. I ja sam gledao jedan takav recept. Na njemu piše popiti gutljaj vina ili šta ja znam. Pazite, vino, znamo kakav je njegov stav u islamu. I ja bih vam preporučio da ne idete kod takvih liječnika.